Dr Robert Prevost. Robert Prevost ariwe papa mushya ari wa 14 ni muntu ki. Nabasuhuje kandi bahaye ikaze hano kuri Nyasi Media TV. Bashishikariza gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ufungure no kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Naho nge mwumva kuri izi mikoro n'insengo y'Inyasi aka Optimiste Ramfador Afrique wa mugaragu w'ibyegeranyo mukunda cyane. Papa Leo 14 ni muntu ki. Na mbere yuko izina rye ritangarizwa ku ibaraza rya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, imbaga yari iri munsi yaryo yateraga hejuru mu Gitaliyani iti Viva il Papa, bivuze ngo naharambe Papa. Robert Francis Prevost w'imyaka 69 abaye Papa 267 ndetse azabazwe ku izina rya Papa Leo 14. Niwe munyamerika wa mbere ubaye Papa, nubwo afatwa cyane nka kardinali wo muri Amerika y'Epfo kubera imyaka myinshi yamaze yogeza ivanjiri muri Peru nk'umumisiyoneri. Uyu wavukiye mu mujyi wa Chicago muri leta Illinois ku itariki ya 14 Nzeri mu mwaka wa 1955 kuri se Louis Marius Prevost ufite inkomoko mu Faransa no mu Butaliyani, na nyina Mildred Martine ufite inkomoko muri Espagne. Yari umuhungu wo muhereza kuri altari. Yahawe padiri mu mwaka wa 1982. Afite abavandimwe babiri. Wibaza se ngo afite abavandimwe? Ni babiri bonyine, Louis Mate na John Joseph, nk'uko urubuga rw'amakuru rwa Vatican rubivuga. Nubwo nyuma y'imyaka 3 ahawe padiri yimukiye muri Peru, yasubiraga muri Amerika mu buryo buhoraho mu mujyi avukamo nk'umushumba mukuru Espirier wo mu muryango we wo muri Kiliziya Gatolika wa Saint Augustine cyangwa Ordre d'Auguste. Afite ubwene gihugu bwa Peru ndetse no muri icyo gihugu yibukanwa urukundo nk'umuntu wakoranye n'abantu bahejwe mu muryango mugari societe, ndetse yafashije mu gutuma abantu bo muri byiciro bitandukanye bashikirana. Yamaze imyaka 10 yogeza ivanjiri muri paruwasi yaho ndetse ari umwarimu ku seminari yo mu mujyi wa Trujillo majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Peru. Magambo ye ya mbere nka Papa Leo wa 14 yavuganye urukundo ku wamubanjirije Francis. Uhise wibaza, tekereje iki? Yaba yaravuze iki? Yaragize ati, turacyumva mu matwi yacu ijwi ry'intege nkeya ariko buri gihe ry'ubutwari rya Papa Francis waduhaye umugisha. Yabwiye imbaga y'abantu batereraga hejuru mu byishimo bati, twunze ubumwe kandi dufatanyije n'Imana, mureke dutere intambwe turi hamwe. Papa yavuze ku murimo we mu muryango w'aba Saint Augustine. Mu mwaka wa 2014 Francis yamugize musenyeri wa diocese Chicago mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Peru. Azwi cyane kandi n'abakardinali kubera inshingano ze zo ku rwego rwo hejuru nk'umukuru cyangwa se perefe w'urwego rw'abasenyeri muri Amerika y'Epfo rushinzwe guhitamo no kugenzura abasenyeri. Yabaye archiepiscopi umusenyeri mukuru muri Mutarama mu mwaka wa 2023 ndetse nyuma y'amezi make gusa kuri uwo mwanya Francis yamugize kardinali. Ibitekerezo bya Papa Leo ntibihe? Ese byiyumviro bye nibihe? Aha bizabona Papa n'ibya Papa Francis. Ikibandwaho hakiri kare n'ibyo Leo wa 13 azatangaza kugira ngo harebwe niba azakomeza amavugurura muri Kiliziya Gatolika y'uwamubanjirije. Byemezwa ko Prevost abona ibintu kimwe na Francis ku bijyanye n'abimukira abakene ndetse n'ibidukikije. Reverend Nyiricyubahiro John London bahoze babana mu cyumba yabwiye BBC ko Prevost ari umuntu usabana, wekisha bugufi ndetse uhangayikishwa cyane n'abakene. Ubwo yavugaga ku mateka ye mbese yuko atorwa, mbere yuko atorwa, Prevost yabwiye televiziyo Rai yo mu Butaliyani ko yakuriye mu muryango w'abimukira. Yaragize ati, navukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko sogokuru na nyogokuru bose barabimukira, Umufaransa, Umunya-Espagne.
narerewe mu muryango w'abanyagatolika cyane. Ababyeyi banjye baritangaga cyane mu mirimo yo muri paruwasi. Nubwo Prevost yavukiye muri Amerika, Vatican yamusobanuye nka papa wa kabiri wo ku mugabane wa Amerika. Francis yari uwo muri Argentine. Mu gihe yamaze muri Peru, ntiyashoboye guhunga ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byibasiye kiliziya yaho, nubwo diyosezi ye yahakanye yivuye inyuma, ivuga ko nta ruhare yagize mu igerageza iryo ari ryo ryose ryo guhishira ayo mahano. Mu guhitamo izina Leo rikomoka ku Kilatini Leo bisobanuye intare, Prevost yaciye amarenga yo kwiyemeza guhangana n'ibibazo by'imibereho nk'uko inzobere zibivuga. Papa wa mbere wakoresheje izina Leo, ubupapa bwe bwarangiye mu mwaka wa 461. Yahuye na Attila the Hun, umutegetsi w'ubwami bw'aba Hun, amwemeza kudatera Roma. Papa Leo waherukaga gukoresha iryo zina ni ukuvuga Leo wa 13. Yayoboye Kiliziya Gatolika guhera mu mwaka wa 1878 kugeza mu mwaka wa 1903, ndetse yanditse inyandiko ikomeye yabaye ingirakamaro ivuga ku burenganzira bw'abakozi. Sir Patrick O'Malley wahoze ari arkipiskopi wa Boston muri Amerika yanditse ku rubuga rwe rwo kuri internet ko papa mushya yahisemo izina rihuzwa henshi n'umurage w'ubutabera. Mu mibereho wa Papa Leo 13 wabaye papa mu gihe cy'imvururu zikomeye ku isi, igihe cy'impinduramatwara y'inganda, intangiriro ya Marxism, ibitekerezo ku ngaruka abari ku butegetsi bagira ku bakozi zituma habaho ubusumbane mu gusaranganya ubukire n'imyanya y'icyubahiro muri sosiyete, ndetse mu gihe cy'abimukira mu bice byinshi. Ibitekerezo bya papa mushya ku bakorana imibonano b'igitsina kimwe banazwi nk'abatinganyi cyangwa aba LGBT ntibasobanutse, ariko amatsinda amwe arimo n'itsinda rikomeye ku mahame ya kera y'urubuga rw'abakardinali yemeza ko ashobora kuba abashyigikiye gake ugereranyije na Francis. Papa Leo wa 14 yagaragaje ko ashyigikiye itangazo rya Francis ryo kwemera guha umugisha aba bana b'igitsina kimwe n'abandi babana mu buryo budasanzwe, nubwo Francis yongeyeho ko abasenyeri bagomba gufata icyemezo kuri ayo mabwiriza hashingiye ku mico n'imiterere ya buri hantu. Mu mwaka ushize ubwo yavugaga ku ihindagurika ry'ikirere, Cardinal Prevost yavuze ko igihe kigeze cyo kuva mu magambo tukajya mu bikorwa. Yasabye inyokomuntu kuba umubano w'amagirirane wo gufashanya muri rusange. Ngewe bategura ikiganiro ko ntacyo bigezaho, Nsengiyumva aka Rutimiste Enfant de l'Afrique. Nugenda ukoze subscribe, like, share ndetse na comment.